Narumpayu Newskum ke channel ng Daki Padba ke Brium Newtar. Presiden ke USA Donald Trump ulong babaro sikatu yakari Denmark la pelat yaka na ki khajna da kabadan langru bat kiwe kiri ke badan hapok ke European Union bat ru da kabadan kiwe kiba klem dei ban yo yaka ta khajna nrai menta hadin ki spa snam ke Denmark la dei por yaka pansiu kliang nakadaw ka sup ka san ka perthei ka don ka jingma hakaba ka China bat ka Russia ka lakwa ka Greenland bat amla ka Denmark ban nei yakani utram ulong badan tang wei ni artli kikso kiba tan tiar la ni kita dog sledge kiba yadai ka Greenland bat hadin kani labu sakawai bat ru tang ka USA hi hapo Donald Trump ka bala ban yada bayaki nikiri bat hadin pat amdan shu banut ban le utram ulong ru baka Denmark, Norway, Sweden, France, Germany, United Kingdom, Netherlands, bat Finland, kila Lecce Greenland, nakidaw, bamtip, bat kani, kalong kamama baha, ya kasuk kasanya keperthai. Halor kani la ongru banado ka shitari jong February, arja pun riu kini kiri, kila kedaw haneng, kin hap ban siu, daga khajna kumba 10%, ya barok kimar kibaki pa sa USA, bat hadin kani pat, nado ka shitari jong ujun arja pun riu, an penkiu ya ka khajna syaka 100%. Laong ru bakani kadai hadu bampat la banthit ke USA ya ke Greenland. Kuman chukodaw halor kini kiri kibala kedaw Donald Trump hakini kisngi baladab la phae ki shipai jong ki sa Greenland ban ay ya ke jingyada.